Chibai ule voini February ni sompani sani somni pakhat zirtop ni ania United States at vorin Texas akonga ti inala lir thein su khoma mi pangan thi United States at Texas vote line konga ti inala wanga state dang nen kalpona kong puya lir the thanem takin suwa mi panga velan thi lir thein sutna thenga hian lir the somsari panga tanga zavel antel thu police chuan han soya khasi khowot taka US a hian rampum deuh thoa ro asura vura tlaboka kongpuya nal he liam tur zat po hriat thei alani lova police te chuan Fort Worth chuan hnuailama interstate somthum panga a chiat na hi a thlengti an soyani police hian reunification center siamin heta hian chiat na thlenga wanga in hriat tir turin an ngenani interstate somthum panga hi mino somsari panga chuang chenna Dallas Fort Worth Metroplex Tanlang Interstate Highway thanem tak zinga pakhatani Fort Worth Police Department chuan Twitter a liathen suwa telve na lem lo te chu in hriat tira an kala tur lampan zui turin an ngena an tumram an thlen huna in hriat tir turin an ti thungani helai hmuna lir thei thanem takin su ba ka hian abul hnai hmun danga po vurtlain konga ti nala wanga che suna thlenga om nualani ABC News noyami WFAA chuan Metroplex a chiat na thleng zong zonga mi pariat an thi thu atar langa heng zinga hian Dallas le Arlington a lir thei chet sulna thi te po an tel tian puang ani chimlam hret Austin a po vurtla wanga kongna lutuka lir thei che son thei lo thahnem takan tanga mi pakhatin liama tor pha bokani khochin zirtu te chuan Arkansas atanga Kentucky thlengin avur thadon ni in anla soiloka thasik thlein Mid Atlantic State antia avura thlen don bok ni in National Weather Service chuan a soiloka ni ningani tu ka khan chung kwale sumdon na mun noi khat sing hi sanga chuangin electric an nei lova atam ber hi Kentucky le West Virginia mi ten ni thu power outage US chuan an website an tar langani Kentucky le lia chuan thu nei tu ten mi puite chu pon chuak tom lo turin an ngen bokani Kentucky Governor Andy Beshear chuan an state sarkar pisa te chu khom danina zirlo wangin chol apuanga emergency puang bokin thoktu ten zalen taka mi puingai puihna le kongthen na te power line chia siamnan te huran mangang na thoktu te chuan mun tam taka tangin vurin thingkunga bona satlu tu ka wanga thingtluin power line ti chiat report an dong na sa hle the last Fort Worth Fox 4 News chuan kala ni lai ni thleng hian khuwa hi vurtlak na khopin ala vote do nin an la puang bokani Myanmar boina sipaiten top turin mi puite an ngen puiten ni ruk chung sipai sarkar thar duro na lan tirna an kalpui hnuwa sipai hotu te chuan sarkar na thok te chu an na akir to turin an ngena ni puite po coronavirus an kaidal lo nan pungkhom lo turin an ngena ni February ni khata sipaiten ni pui than sarkar hne chuwa an hruai tu Aung San Suu Kyi le midang thahnem tak an man chu mi puiten dulo na satakin an lan tira tuntuma sipai dulo na lan tir hi kumsan hi pasaria Saffron Revolution an nei hnuwa alien berani hemi tum hian Buddhist pui thiamten heti laya sipai sarkar dulo na lan tirin hi kumsan kha zakwa somruk pahnia sipaiten rowan rel to na pai tha mi pui ro rel nan din theina bulboi mo tak ani nge ni Senior General Ming Aung Hlaing chuan an mani duro na nasataka lan tirani hnuwa avoi khatnan mi puite hna thu cha asoya sarkar thu oilo na kalpuya an na thul damdoi lam thiam zirtir tu arelan thokle sarkar thok dang te chu adem thu asoini an na kalsana cha chuak te chu aram tana poimo ngai to a an na kir turin ka ngena ni tina soini Army Information Service in thuwa chua mi puite po coronavirus an kaidar lo na tura khosa turin ngenan ni bokani mi puite ro chuan ningani a po kholaya chuak khomin sipai sarkar duro na an lan tir chun zom zelani an khopui ne piado a chuan na thoktu sang rual chu konga chuak khomin sipai sarkar duro na an au chua puya reikarta kumsom panga zet sipai sarkara beya wanga a chen na ina hren lo tok to tuna hren le mek
Aung San Suu Kyi an thop na thu an zia an king lang po kani Myanmar an kho pui lian ber yan guna po mi puyan pong khom tam hle a minang laingan sarkar na thok ten na thok tura angen na chungchanga mi pakhat na bobo chuan tuitara avanu izat thak em ama du lo tu te na thok turina te nia tina tar langani sipai sarkar ding thar le mek hi mi puite hian an du lo chan lian tak chu komsum nga don an thun noya an lo om to a heti lai hian an chunga an rong em a chu chu thlennon tir le an ngam to lo ani sarkar du lo lan tir na a hian sumdong pol le sarkar na thok ba ka kaya state a chuan police officer te po an tela mi puite police tia soyan ni kumsang zakwa somriat pariata zirlai polin sipai sarkar du lo nan lan tir atopa sipai ten na sataka kutan thak na thlenna a telve mishing dikna chan vo hum halna lama thok tu ni ta so ang chuan khabe tuma mi ai kha chuan tuna hian sarkar du lo tu hi an tam to zok tia soini sipai te hian an du ang ngot chuan an theinan phang thei lawang tin so ang chuan a soini huna danglama khovel po danglam to atia haram dang te poin na zokin sipai sarkar chu an nor ni in a soi bokani United States President Joe Biden chuan nilai ni khan thu pek executive order chuin sipain mi puiro rel nan chuna mo phur tu te chu a hrek thar thu alo puang to bokani sipai te hian an thu nei na hi hlan let sela khovel le Burma mi puiten November ni ritin thana an thlan te hi dalal ro se atini Washington hian tun kar chung hian hreknang kalpui tur thoma saber chu an peidona Myanmar sipai lal te chuan an ram sarkar poisa US dollar tu lading on khat om chu an mang thei don lo ani minang lainga le general lok zual te hi US sian kumsani sompakwa tangkhan alo hrek sa to a hei hi Rohingya Muslim le namte naw zok te laka an chet dana wang ania hreknang kalpui thar tur hian sipaiten company an enkol ten benglam an dor na turte jem darsen imbiak po na le thomnolama hrekna te po atelarin omani United Kingdom po sipai ta na boy pha na tur hrekna kalpui tumin aim po cha mek bokani heti lai hian yankuna Chinese embassy tuala mi puita hnem tak pung khomin Beijing in sipai sarkar a thop na du lo na an lan tira Chinese sarkar ro chuan an pu na hi a pha a mi puite hian su chi thala kingin chhuat tiran phut kan hriat tongin Myanmar sipai te hian November thla a an ramin thlan puya su chi kai hruai National League for Democracy NLD in ne ana an chandan an pom lova fellow tam tak om ni in an soya election commissioner ro chuan fellow om lo ni in an soi ni kha su chi hian kumsani sompanga in thana po khan ne na lo chang to a tuna sipai ten thune nan chua an in an dap na chuan haram dang siam in biak po na man ruwa walkie-talkie radio parokalo kol nia pu ani Minister Hui akai zaveng tu tiotin su po a chen na inan do chil nuwa manani ti NLD thune tu te chuan an soya ani hi an party Iowa sipai lal te beber tu ani thrilani NLD Information Committee member kia to chuan tiotin su le midang pali chu zana an inan dap na a an ina tangin hruai chua an ni ti asoya Election Commissioner ho tulian ni thin then khatte po man an ni bokani Assistant Association for Political Prisoner Rights Group chuan sipai sarkar nan chan hnuwa mi zan hi somni vel man an ni to ti an soyani